Kunatea bangania bakyama kya UDM rubatungiretwe n'umukarigiti Elias Kiremine bawugete kyama kelikete mirimero na gitena okwa bobya mabinge kwamberi abarigwa nende badiranete kyekunenkanira Mauritania kira kaga primary yakubadomeria yakonidurano binini bira bikweregerwa January mwakene ya 2026 manigetondeto John Dega na ripoti ye banganekana coordinators ba kiama ka UDA kaunti Meru batongorerete mukaririgitwo no Elias Kiremi bari banganite bakugana kiri muchemano waru wakurutana anke mantu megene na ithurano binini kana grassroots elections irika ruthika January mwaka tukwata wangiri 46 na aranguru kuringana na Kiremi kuwa kiama ka UDA no kina Meru na batiko makua ibia mabira bikuthondekwa biregani na thirikari batwe kiama gitu ikienderete bwega ruju tukethora twina muchemano wa sensitization kaga primary school na ruju twijite gwitano mantu ja grassroots elections irige igakareka tariki 10 batyo tuteko makwane our opposition ira itwije bareo na bamwe bara bakwendia kiama bia mabiu bia opposition Meru Ameru ibabaye bamonya ibambiririe na bautwe njaneje ya kiama kia UDA na itwije nyaibo tubangira ruyu ndenda kweja na onyo muchemane jwetu jukethwa jwi peaceful muchemane jwetu jukethwa jwi to the agenda na arakire rutairo wake kaini mweti uri secretary wa coordinators ya kaunti Meru kia mani we kia UDA agua thirikari William Ruto kagitaka nirikanite Meru bantu anene the coordinators betu ibaibangite polling center managers betu ibaibangite nikenda tukaomba guturia persons from polling stations nikenda bakeya kaga in our part. Members of parliament pia ibaibangite na nkwenda kuwa batu tirantu ba Meru we are blessed. Thirikari Dr. William Ruto ni turikanite bwega pio ni turikanite yatwa PS Bailey ni turikanite yatwa minister ni turikanite yatwa chairpersons by different committee in parliament ni turikanite yatwa level 6 ya Meru County ni turikanite yatwa affordable housing ni turikanite yatwa modern markets ira twinachio narangurukia bangania kwa baba bari nabo bukire ankia maba UDA kaunti ya Meru enda royo kinyero tulie kwa wingi. We sensitize our people on grassroots elections za UDA ikenda come 2027 kiama giki thura kina antu bari njestike kyo baba inge ora twaringire kura in Meru County no ntoibo kwa na thirikari Ruto itwetete boya inya wethera kore antu bakorwa na batwe ke muntu goritangwe okay awasia competition you cannot work ende thai to kuinvite nyanto baraba ina competition kenda bamba nyo challenge thirikari lakini nyabo challenge thirikari utena obo akinya no nto thirikari koritangwe na thirikari na mutongorio na maendeleo reporter ndo cha Weru Mbita wa John Ndega.